Sabuya sanibingelela into Fasokwethi TV le sesiphinde sabuya nodaba oluthinta umzukulu okhiphe i-album ibhale 16 laphana ku YouTube 16 October 2025 kodwa yabonakala online ngayi-17 zika October 2025 ukuthi bakwenzilani lokho asazi la sizokhuluma si-add futhi osesikhulumile kuma video amaningi esiwenzile before esizokukhuluma lapha ukuthi esikubonayo kulonyaka esikubonayo endleleni kamzukulu ayihambayo especially lapha ku YouTube ngoba ku Spotify uyazi lapha ku YouTube kunezinto ezimbalwa nje ase-edile izinto ezinhle kakhulu egama lamaskandi ama-million asewahlanganisile ama-million ase-5 kodwa usanda kuhlanganisa i-million lesithupha ey'nsukwini eziwu-20 or 21 akahlanganisi ngisho inyanga lokho okumbeka kubo maskandi okuqala nqa ukuthi ku YouTube ahlanganise ama-million ayisithupha ngenyanga eyi-1 ayakapheli inyanga in less than a month. Lokho ngifuna ukuthi kungene emqondweni nikuzwisise niku-understand ukuthi-ke ama-million ayisithupha 6 ama-million in less than a month kusanda kuhlangana iviki lani lesithathu or kusazohlangana iviki lesithathu usuya-understand-a ukuthi ububanzi nobu-serious bomsebenzi kamzukulu abukhiphile omuhle kangaka. Laphana emsebenzini kamzukulu sizobala iy'ngoma ey'fana nokuthi ubughosti bami featuring umsezana ebisidlulile ku-2.1 wama-million. Ezinye iy'ngoma laphana futhi ey'hamba phambili uthando lwethu featuring Zamambo Khize and umfana wekhansela ingoma enhle kakhulu laphana ukhombisile ubuchule besimangaliso umfana wekhansela asikhumbuza-ke ubaba wakhe owayicula hle kakhulu into ngoma emnandi. Leyo ngoma leyo ithi uthando lwethu isidlulile 1.8 million nayo bese kuba ukuthi ingoma yesithathu enye eza hle kakhulu laphana ingoma enjenge-Firefighter featuring Shisa Mabode imnandi leya ngoma iyi-hit nje esimangaliso yona-ke ilako 1.4 million. Ebese ingoma elandelayo ethi Umkhovu Etsheni featuring Zamambo Mkhize nayo ehamba hle kakhulu ina 1.2 million or more. Ebese ithi eyesihlanu ethi ngifuna izinto zami featuring Mfoka Msezana yona-ke ina 1.1 million iyona-ke eyisihloko se-album njengoba sazi i-album kamzukulu iney'ngoma eziwu-17. Ingoma yesithupha esanda kuhlanganisa i-million ingoma abanye abantu ngicabanga kade beyibhekile kodwa ingoma athe umfoka Nsele mayekhuluma ngayo leyo ngoma leyo yavusa uhlevana wakhombisa uku-appreciate ukuthi emsebenzini wakhe kube nomuntu ozophumela obala asho akhulume ngaye ade okuqala kodwa akekho obe loud and bold like umzukulu ukuthi enze nje into icace ibe obvious ukuthi ukhuluma ngani. Ingoma ethi kwaZinsele-ke ingoma yakamuva-ke esanda kuhlanganisa i-million seziyisithupha sezizonke umlando omusha lo ku-YouTube asazi ukuthi uyophula obani angazi ukuthi uzophuleka anytime soon because the way abe-receive ngayo i-album kamzukulu uyikhiphe isikhathi esihle kabi ezoya kwi-event ebilapho Olundi imzukulu homecoming naye eyaba impumelelo ngendlela esimangaliso. Sisalindeka ababuthukozani langa-ke naye iyeza naye emavikini azayo right. Esahlanganisile-ke umzukulu i-million yesithupha kuney'ngoma ezimbalwa laphana okusamele-ke zihlanganise ama-million. Ingoma ethi Thatha Mmeli isidlulile ku-812,000 ama-views 812,000. Ingoma enjengokuthi Sekwale Ngokhiye idlulile ku-870K 870,000 ama-views. Enye ethi Don't Give a Damn nayo ilapha ku-700K something. So iy'ngoma lezo ey'sondele kakhulu ukugade-ke ukuthi angeke yini ukuthi kuyophela inyanga lama-million asekhona engahlanganile u-8 or u-9 if eba u-8 or u-9 kuzobe kuyirekhodi elisha emculweni kamaskandi. Iy'ngoma or ama-album anama-million amaningi ngokwazi kwami nango-understand kwami lento engizoyikhuluma ayikho in alphabetical order kodwa into enginokuhamba ngiyibone akusho ukuthi le list engizoyikhipha or ngizokukhuluma yingoba kulandelana kanjalo but ama-album amanye abe nama-million amaningi singabala i-album kaMenzi ethi Size Siguge i-album leyo enama-million awu-9 engiwaziyo kungenzeka ukuthi khona elinye i-million engilishile angazi kodwa nje ama-million a-confirmed ayi-9 and ingoma eyi-1 ibisidlulile laphana ku-900,000 it means
kuzoba unye umlando omusha lo kuma-albhamu aphume ngo-2024. Lama albhamu engikhuluma ngawo awanga-2024, umsebenzi kaMzukulu owalo nyaka ngo-October. So kumele kuhlukaniseke. And enye albhamu ekhiphe amamiliyoni amaningi, i-albhamu kaMfoko Mpungose, Idlamlenze, King of the Blue Nation, Nkosi Maskandi, unamamiliyoni ayisithupha, ayisithupha, awu-8. Sengiyabheda ngazi why ngithi ayisithupha, awu-8 amamiliyoni uKhuzani anawo nge-albhamu ethi Angidlala Ney'ngane. I-albhamu yakhe eney'ngoma ey'ningi eziwu-19 if I'm not mistaken. So niyabona ukuthi-ke kube nzima kanjani ukuthi-ke kutholakala wonke la mamiliyoni. Base kuthi omunye olandelayo ngamamiliyoni athe kuba maningana wuye Mthandeni, albhamu yakhe ethi Sigada Umzila, ayisithupha. Kungenzeka ukuthi kunemiliyoni engalibonanga, nizongilungisa lapho kuma-comment section. So kodwa kuMthandeni i-tricky la kunomunye umsebenzi awukhiphile, injengengoma ethi Shape Isejezini, Igutshe, ezashaya amamiliyoni ezongoma lezo. So i-albhamu kaMthandeni plus lamamiliyoni ayi-2 awenzile kwenza u-8 million amamiliyoni awahlanganisile. Ingoma eziwu-8 ezinamamiliyoni but kwi-albhamu ziwu-6. Bese kuthi lama-single ayi-2 nawo imiliyoni depending ukuthi wena uyibuka kanjani le ndaba le. Ebese kulandela bani? uMzukulu naye khona last year i-albhamu yakhe ethi Healing yaba namamiliyoni ayi-5. Kuze Inkosi Amagcokama nge-albhamu yakhe ethi Silent Treatment, naye amamiliyoni awu-5. Bese kuba nentokazi okuthiwa uThandeka laphana, hade bawu-4 wakhe, baningi abanamiliyoni ayi-4, abanye bawu-3, oSminoff bakhona lapho nabaningi-ke nabaningi. Omunye ngimshiyile uLimit Nala, naye ayi-4 or 5 if I'm not mistaken, right. Yilokho bengifuna ukuveza-ke ngikhuluma ngomsebenzi kaMzukulu ukuthi compare emsebenzini esiyidlulile, emsebenzini aseyenzile emihle kakhulu. Lo sibona umsebenzi omuhle kakhulu owenziwe le nsizwa yakwaZulu, umntwana lo Ntabezitha. And sibonile futhi nama-EP kulo nyaka aphume oMafikizolo anamamiliyoni nga-3 nga-4, you understand. Le EP yaMafikizolo eney'ngoma eziwu-6 ngiyacanda amamiliyoni ayi-4 or 5. Kule EP egcina ukuphuma uMafikizolo eney'ngoma eziwu-4 including Lethu Ncunyoko awu-3 amamiliyoni engineshow engiwabonile lapho. So niyabona ukuthi abantu amamiliyoni abawenzayo kulo nyaka amaningi kanjani. Futhi uMafikizolo kungenzeka ukuthi unamamiliyoni ayi-7 maybe this year, lama EP yakhe ayi-2 akwenza ingoma eziwu-10. So umsebenzi kuhamba kanjalo-ke. Simbonga kakhulu kuMzukulu ngokuthi yena enze-ke konke lokho akwenzile ngokubambisana nabantu abamthandayo, abathanda umculo wakhe, abamsupportayo, abamstreamayo, abantu abamphushayo, abantu abawudlalayo umculo wakhe each and every day. Abantu abathanda nje uMaskandi jikelele, abangaphushi oqhawe lami ema-res, emalokishini, emahostela, kuphi nabantu aba-understandayo ukuthi-ke in nowadays esikhathini samanje indaba yokudlala ingoma uyidlale ngokuyi-download akusasebenzi. You need to have uYouTube, Spotify, uDeezer, ama-iTunes, lezo zinto lezo ayibhadalwa zonke. Njengo-YouTube uyakwazi ukuthi kube nama-advert uphinde uyidlale ingoma. Ilapho-ke ababenefita khona abaculi bakithi. If isiqhubeka lokhu sidownload music awumsupport as much as uyizwe ingoma ukuthi imnandi, i-album imnandi, but it doesn't make sense ukuthi why uzoyidlala ngokuthi uyi-download. Akwenzi umqondo lokho. Thina kumele sikwenze, kumele sibasupporte, sidlale umculo wabo ezindaweni ezi-right, khona nathi sizobabona bethenga iy'moto ezinhle, sibabone bakha imizi yoyise. Baney'ngane abantu laba, bangobaba, bayahlonishwa, yonke lento, baney'ngoduso abanye. So ilokho thina simele sikwenze ukuthi if besikhiphile umsebenzi omnandi ngalendlela abeza ngayo, sibasupporte, kungakhathaleki ukuthi yena muphi umculi. Bonke abantu sibasupporte, sibanikeze i-support efanayo. Simbonge lo Mzukulu ukuthi ahlanganise-ke imiliyoni lesithupha ngey'nsuku nje eziwu-2021 around lapho nje. Umlando omusha lo ongakaze uzowenzeke la endimeni kaMaskandi. Siyindaba yaSoweto TV, siyabonga nisalahle, siyodibana kusasa.